Spachanan sa kumachel programa ng galak, yay programa yung magkapasaway irakap o kasambalakan, mauyawi nan sa kumachel government and win ponpe. Ang mawa ay chimalasaratan kay paniyo wow, paano ko para naraksogon ponpeo. Wow niki isa nangan ko, ligan ko, nanalang ko, nangan ko. Wow choro rang sa kumachel kap nan win ponpe. Karyon kap na Speaker and Legislature, son kap ng lapalap o lapalapakan nan palyanchiyak, mumotso o government o John Ponpeyunsa. Rong anangan kalap oralap kan nan wikan August Riesa keo lal Riesa kwalo pa riagat Riesa. Ira kayo kap na Oliver o karyon kap na Perman chuanger Ponpey COVID-19 Task Force ni August Riesa kwalo pa riagat Riesa. Nan agenda meeting which yay mayangaki kasanapan ma yay the soap chailan dola o tatangi kasantian kachororla the quarantine ran a sapayo ang irailmen ponpekan mapan purato wain ponpe. Chairman and Task Force Nabluya Director and Kanpan Rasanwao, Mr. Winsner David, Bachuan Pakiyar Sawas, and Uchuch Omoni, Sang National Government, Poenkak, Aulabeta, Weavan Tatak, Nisang and Mom, Wayne Palau, Bachuan Wiayar, o Kaimsakala. Weavan Tatak Watch, Panutan, Anani Railkan, Mepan Proto Ponpe, and Kak Pachola, the Kochlalan wasan quarantine ranay sa payo ng Wayne Kuam, o Alates and Goviti Saktuaw, Muana Railpan, Budalong ang Nanwain Ponpe. Niyasaw Raban dan Ponpe, Rawut Pan Bil Pachola ng quarantine ranay sa payo, o Bil Alates and Goviti Saktuaw. Sa Wulman Wayne Ponpe Task Force and Goviti Saktuaw, Punggitar, Ren Tatanki, Kosanti, the plan in the top which, o ansawat yawi pasabang sang national government ang pakpak and Ponpe marabachuan kaptalonger ang evasan. Ira karyaw ni August Riesa isu bari Riesa kapna Alfer karyaw kapna Berman o Director and Campaign Treasury and Administration Miss Christina Elney yang erchewedan meeting gosan di Rail Port and kapnakan and Pacific Island Development Bank, Mauyawi in a Zoom conference call Sang Iredin Sailak, Mamia Sang Govit Isaktuaw. Kobna Oliver Bachuan Kabasa, Planan Dadangkan and Govit Isaktuaw, Mauyawi, o Kasantian, Corporato Irelmen Ponpekan, Machangalar Laki. Ponpe State, Riachewa Mainland Pacific Island Development Bank, Palian sawasan mo ni Eo, magin abaliway mauya chewa melalan paluach, o nanchiyang en kalautela sawaskan ang railway sang program en doon de sawaskan. Ira kasilu ni August Riesa puno pare Riesa kabna Oliver o Irail Port ititakap kanan contract review port kabna Oliver mauya chairman and Labananso o Kachanga Usus and Irail Officer Kanan Port, Mr. Crane Loyola, Bachuan Sustar ang Chairman, o Mr. Stanley Etsa, Mabachuan Wia Vice Chairman. Izanankan and Madalanium, Mabalwia Administrator and Office and Transportation and Infrastructure, Mr. John Adolph, Koch Juan Tadak Kasampalwach, o Irail Chon Tadakan, Porankak Chabeta, Tadak and Chok, o Kamana Kontrakan and Ponpe State. Irakabayo ni August Riesa Klumang Pariag Riesa, Irail Port and sa Pan Kampan sa Kuyayara Rechngal, Kayawan Meeting, Nanwasan Meeting and sa Paran Usata Irail Officer Cup. Wasay Sakas Nabluya Director and Kampan sa o Kabugabukan and Kauno, Mr. Peter Lon, Coach Wasaw o Irail Chun Tadakan. Port Bachuan Usata Mr. John Nakanaka and we are Chairman, Legant o Mrs. Antonia Primo Moses, Mawia Vice Chairman, Kubarmak Chairwoman,
o Mr. Patterson shed Nabacho niya saunin chim. Irail Porden South Pachuan Onabatar and Mia Aral Chingal Pugo o Kayo and regular meeting Kasanti Ramya Unisabchim Tuaw Pari Triesa. Ira Kalmau ni August Reza Payo Pari Triesa Kabna Oliver Chawatar Kasarawian Richton Police Academy Magkampan Public Safety Pachuan Napali. Nan Sabulman Kapna Sakarata Ong Irail Kan Mapacho Rano Mo Kabna Kabangong Director and Kambang Public Safety Pwagya Kakan Kaunag Taka School Ong Irail Police Kan Kabna Bil Eukyang Irail Ira Kasampal Silu Magak Sawasaw Kawait Irail Police Kan Nanarail Wasan Datak O Wasakaras Nanarail Mau Yay Wow Puka O Melon Police Riyak Paman Sam State, National O Police and Way, the Municipal, Machawetar, Kaskulan Police Watch, the Ban Rairaki Week A Sapriyaw. Irakawano, ni August Reza Keo Pari Triesa Port and Lebanon So, Makapna Oliver O Director and Resources and Development, Mr. Hubert Yamata, Wia Aran Chubunakasan Kasilu, Nanwasan Wilamalam and Kapna O Cabinet Kan. Garaban Port Watch, Ye Rankak Apali O Chichak Wiapan Kogota Nanmatal Visitor Center O Apalban Nanmatal. Nanmatal Visitor Center and Sawach Wiawi Pon Takachawan Nanwi Matalanium. And so Matatap Watch Panim Sakla Center Watch Pan Kakan Pachiwanda Tuan Padabat and Nanmatal O tuwan kasayban nan matal sang nikilal kan o makkan maban kasaleta tuwan takayakan chorus and nan matal. Kasandian Center Watch mabilyang aki kawait o ang iral tourist kan samachan Center Watch bachola len dagayakan and nan matal. Nanum yalamalam Dr. Douglas Comer o ach malupuchak Che Comer yang cheweta irail kuburmak aray tatak Messina Nwaikan, Mayay Virtual. Dr. Comer, o Achimalapuchak, Che Comer, Mabachuan, Sawsawasa Bon Bay Plan, and the Dangomoni, Nikonay, o Mao, o Weban Apalmaukan, Maban Kaksawasa, o Tantara, o Kolokol Nanmatal ang Tian Morgan. Irail Board of Trustees Kanan and Sawach, Yale Yangaki Director of Resources and Development, Mr. Hubert Yamada, Mr. Augustine Kohler, St. Everson Historic and Preservation Office, Director and Education Mr. Stanley Etsa, Public Affairs Officer Mr. Cabela, State Budget Officer Mr. Leon Panuelo Jr., or Miss Evelyn Adolph Sang Yuan Joint Reference Office. Irakaisu, Mebit Irakap Kan and Sang Department and Health and Social Services, Yay Rapoj tuwan COVID-19 na mapaisak o Yechkan tuwan ng pansomang COVID-19 sang nan sampa o nan laban sa tuwaj. Nan sampa case na miyayar wanaramas Riyata para riyalok walinan walikit limap case yakan riyaman case kap aramas tuwalop isiman wanakit tuwap case yakan liman mamela wan aramas walop riyanan walikit isyakan o mamawla sang somaw metap limarar walop liman Kuburmak limanan wanakit isubukit wap liman. Nan wain away case mamyayar wanaramas isukit limapki wanak wanaman case kap wan aramas tuwap ko wanak wanaman mamela wan aramas limak liman mamautar sang sumawaj wan aramas riyakit silupki siyakan aman. Nanway siyanamay, case na miyayar, may limak paman, case kap socha, mamela, may riyaman, o mamauta sang sumawaj, may ek tuwaman.
Sang Balian News, Pacific Daily News, ni August Isak Tuaw Pari Gutri Sakocha, Aramas Abuki Ekriaman, Maletier Test and COVID Isak Tuaw, o Chorus Positive, Tayangatar Somawach. Kuam and Sawach Local One Chocho Naramas, Kit, Riab Kusiliagan Riaman, Makatiraktar, Machingalan Kisoma COVID Isak Tuaw. Pelmier memekila somawach huan sawach na panaramas memekilar somawach pachpacho nime eak lalado ni August Risa Kualo pari utrisa. Sang Palian News Honolulu Civil Beat ni August Risa isu pari utrisa case kapon somaw silub ko naman mebil katiraktar nan winaway Sang may umatangan para pasangan somawach imanatar US federal government Chepiatar campaign tabacha kanay na poltan somawach pon takanalulu o tatapwach pangrareki week real. Way che kanan kan tagapachapach and Micronesia lalatan sawach sa katirakta somaw and COVID-19 aktual. Kalangan ng Purkaros may gamit out of sa mga chel, rongkan, tanang kelap, maging konektasang opsan kap na ng Ponpay. Sa lulukay siya purakan ng kachin sa Bali Radio Physics Age, nan sa mga chel, rongan ang kelap chekan, nabantin, machutang mo. Kalangan